Lefatshe la Botswana le kaiwa fa le dira sentle mo tsamaisong ya itsholelo. Beng ba diterekere ba itumelela bofefo jwa dituelo tse di tlang ka temo le tlotlo. Fa Yun Haramsa le Jennifer Malobo ba fenya lebelo la off-road la ba Botswana Motorsport. Motho etso nte ke go dumedise ke go amogele nna ke bidiwa Reginald Richardson. Mothusa tautona re slang Batswana a re puso e dira sentle mo go tsamaiseng itsholelo fa a buisa phetogo ya kgotla kwa motseng wa Motopi. Re tsogane o tlhalositse fa go lemogiwa ga tona wa madi wa Botswana ke ba The Banker magazine e le bosupi jwa seo mme se tlotlomatsa lefatshe leno a re utlwe se ba itseng tebogo ka pego. Puso e ikaelela go godisa itsholelo ya lefatshe leno go tswa mo go e gagare go ya go e kwa godimo mme seo se thokana le tiriso ya madi sente selo se motho sa taotona reng lefatshe leno le gatetse pele mo go sone. Le di botlhokwa re bua ka itsholelo re bua ka lehuma re bua ka letlhoko la ditiro re bua ka tekatekano e leng teng kana e siong mo itsholelong ya batho le gore itsholelo e gola jang mme jaaka le itse gore motutele taotona e ne a re ka dithopo tsa 2019 a soloetsa Batswana gore o batla gore ha kgwete ya gagwe e thopiwa a go bona gore itsholelo e ya gola mme ke leboge gore e re taotona senana a bua a rialo re bone le mahatsha a lemoga gore itsholelo ya Botswana e tsamaiswa sentle tona yo o dirileng sentle mo go rutwetseng mo itsholelong le go itsamaisa sentle e le mogakolodi wa ga taotona ke tona wa rona wa finance mme Masarane ya go ntse jalo tiriso ya ditagi mo motseng ya tshwenya re na le seemo se se botlhoko thata mo motseng wa rona seemo sa ditagi bana ba rona ba suile ba bolwa ke ditagi mme ka gore rialo re bona gore tharabollo gore e nne teng ke gore re kope gore re okelediwe sepodisi ka gore ba ba leng teng ga bana bokgoni ga ba kgone palo ya bone ga e ba lete o ise mogopolo ko parlamente gore ha ke tshwarwa ke le madolo ke no sejana ka tagi nngwe le nngwe kana ke bidiwa leina le go tema ke kgaolo monwana wa ntha la bobedi ke kgaolo monwana wa bobedi ko re o itse re ke kgaolo e menwana hela go ithelela ebe ke go helwa ke dikupu tsa menwana ke sa le ka sekupu botsadi jwa go ja tshwenyega ditoba itika ba tema dito ya suta ha madi a leta re kopa di street lights go ja ha re ka le tsentsha gore mo khotetse tharo tsa rona tsonetse ya dimbo ya bane le ya moqhiki maphata a puso a tsibogela dingwe dikgang tsa banni di street lights botsadi gongwe ke bue hela gore mo nakong ya gompieno ga re ise re nne le mmenyana le re ka di dirang jaanong go yempile ke dilo dingwe tse e leng gore re di lebeletse go na le letlole le go teng ke CTF le leng gore trust jaaka ga ntse yana top marker ke gore a ithulagantse ba ka kopa madi ba bua le molemisi a kgaola masimo a kgaolo nngwe masimo a tratalo ka motlakase e ntse e le mo phuthegong eo khamphane ya Flyworks e abetse sekolo sa Motopi se segolwane maranyane a dirisiwang go ruta baithuti a bidiwang smart board go nonotsha le go hegosa dithuto se ba tseng tebogo Botswana Television Motopi. Bora direkera ba dikgalo tsa kgalagadi North ka tokwane jone ba di butsane ba re ba lebogela lenaneo le lešwa la dituelo le le tsileng ka lenaneo la temo le tlotlo ka ba re selelo sa go sa duelwa ka nako e tla nna dikgang tsa maloba ba buile se mo thutopuisanong e neng e tshwerwe ke lephata la temothuo ka kokang bošeng neo modungwa. Batswana go ralala lefatshe leno ba mo lebelong la go itepatepanya le lenaneo la tlhomontšha mme ke ka mo bora diterekere ba tlhalosang fa motlhala ba go fetola ka fa dilo di ntseng di dirwa ka teng o bonala segolo jang mo lephateng la temothuo ba buile jaana ba galaletsa lenaneo le lešwa la temo le tlotlo le ka lone molemi le raterekere ba tlhomomisang ditirelo tsa temo ya maemo a ntlha le dituelo mo lebakeng le le khutshwane ka thulaganyo ya lenaneo la temo le tlotlo e-wallet. Molemi hela ha tswa go ofising ya molemisi
o tswa kwa re mo neetse madi jaanong se se bothoko gore madi a re ma neetseng ha ka ke a heta gore a re mo neetse madi a peo re peo ya OPV re go nela 310 pula ka bag gore re batho ba rekisang dipeo ha ka ke ba rekisa ba mkgona go mo rekisetsa peo ka madi a hetang 310 ha re o lemele motho plowing e be re gongwe plowing ke 950 e be re kepa ka 950 rona ko rona mo systeming ya rona ga o ka kwa heta 950 pula e ka be thuto e ne a tla pele ga re golega re se re golege megoma mahoko a maakanegela jaana mme ke le bogetse thata ha go tla ko mading ke gore batho borra ditrekere ba amogela ka bonako mo temo le tlotlo go na le ko ispat mangwe a maikaelelo a temo le tlotlo ke go godisa balemi gore ba kgone go ikemela mme ba godisa itsholelo ya bone le ya lefatshe leno ke ka mo balemi ba rotloediwang go adima madi ko bankeng ya ditlhabololo go gatela pele selo sa go adima madi a se tlhalosiwa fa ile madi a kana ka 8,300 pula hekere nngwe le nngwe mme o tla go hiwa as much as bo 80,000 pula e be wa go lema e be re o lemile mo kry more than 200,000 pula o tla phimuga dikeledi go batla molemi le ene a itse temo ya batla go tsena mo go yone because after o registera o tlo dira mo go teng cropping plan nako yo dirang cropping plan wa botswa molemi se ga ka go bolela gore go irang wa go botsa re wa go lema jang response batho ba ensang ke gore ke a go pitikolla be ke jwala e be tsa madi a gore tiro e ka diro ka bokana ya go jwala diro ka bokana e be go te madi a gagwe ko one yago re na le involvement as stakeholders mo goreng tiro e dirwe re tokahatse go ntsha maduo mo temong jaanong ke tsa gore ha ka be itsile go sampa go na le nako re ne re tla dira tiro botoka tsholofelo ke gore lenaneo la temo le tlotlo le tla fokotsa manokonoko a letlhoko la ditiro mo lefatsheng leno le go nosetsa mowa wa boipelego Neo Modungwa BTV News Kang maloko a lekgotla le le emetseng baithuti kana SRC kwa sekolong sa Molepole College of Education ba tshwaragane le ofisi ya mopalamente wa Molepole South ka bomraing ba simoloditse lenaneo la go phepafatsa sekolo seo maikaelelo magolo ke go thusa go tokafatsa tebego ya sekolo go rotloetsa bophepa boitekanelo le gone go tiisa baithuti moko mo dithutong tsa bone la kitso teng wa tswelela mo dikolong tsa ithutele ditiro kgotsa tsa di-college sekolo sa MCE se dirile go gaisa dikolo tse dingwe ka sa lositse baithuti ba ba pasitseng ka letshwao la distinction ba le 10 ngogola ka jalo seo sa gwetha ba SRC go ikemela ka dinao ka go itebaganya le dingwe tsa dikgwetlho tse di emeng sekolo sa bone pele le ra ira bontle thata re tsa number 1 mo re gaisa di-college tsotlhe batho ha ke tswa go tla go bua la kwane ke bona le gore di-college tse ntse ke tsamaya mo go tsone di mo seemong se sentle mme kwano go sa nna sentle ebe ke bona gore ke tswe ka mogopolo nna le komiti le cabinet ya SRC gore re simolola go phepagatsa sekolo sa rona and then ka gore sekolo ne se lla ka tsa madi le tsaeng ebe ke hella ke kopana le mo parlament a rona e ka bomorwaing gore a re thuse ka dio dingwe mme a se ka nkgana mpulela mabati ra khona go buisana ya ka re le ha gompieno ke yone thulaganyo e iragetseng gore re kopane re tla go kopana kwano mongane le fa go ntse jalo tiro e ne akareditse bana le sabe ka go farologana babereki ba ipelegeng le ba ofisi ya mopalamente wa Molepole South mme ka tsela eo ke tshwanetse ke leboge le ba ba ikemetseng mekgatlho ikemetseng gore le bone bo bana le seabe mo tsatsing la gompieno gore re tla go konomaka ha gore sekolo se ke sa rona rotlhe ao pas ka ha khamala gore ka goreng se re se dirang se ke ditso gore ba ba ko lapeng dikolo tse dingwe institution tse dingwe tsa puso mongwe le mongwe ha teng a itse gore o na le seabe mo go tlhokomeleng dithoto tsa puso le dithoto tsa setšhaba mo go tse dingwe ba lekalana la Gender Fountain Center ba eneng e le bone ba rotloetse bagolo ba lenaneo le ba ne ba tsibosa baithuti ka dikgang tsa kgokgontsho le maikaelelo a bone go dinyeletsa re lemogile gore
go nna ntse re ra tswa ra go ema gale re buisa batho ka go kgontsho mo molapeng nka re molaetsa nka re ga di itlhele se re batlang go se itlhelela jaanong ra go ira mo go teng ntlo le ntlo kane go tsena door to door so le se ka la makala ba kona betso le bona re tsena re kokota mo molapeng ka lona re le dumedisa re le lekole ka gore go mo gabagare ke gone re tla kgona go lemoga gore ga teng modi wa kgang o tswa kae mo kgokgontshong e mo malapeng. Le fa go ntse jalo re moreng o ne a tswelela ka go kgothatsa dikolo ka go farologana le morafe ka kakaretso go inakanya le dikgang tsa go phepafatsa tikologo ya bone. Lakitoteng PTV News Molepolole. Motsatona wa lephata la papadi le madirelo mme Beauty Manake o ne a tshwere phuthego ya kgotla kwa toropong ya Selephikwe go rolela banni diphetogo tse di dirilweng tsa molao wa thekiso ya bojalwa. Motsatona o tlhalositse fa go rerisana le banni go netefatsa thelelo ya puisano le go bona gore ya diragadiwa. Mamosisiska Molao o tsamaisang thekiso ya bojalwa o botlhokwa mo go laolang theko le ka fa bonwang ka teng. Go kopana la kgang e le morafi ke gone go netefatsa gore dikgwetlho tsa segompieno ga di go tlhagotlhane le ditsamaiso tsa ngwao. Tona o buile ka ditsetlana tse di tlhokafalang go nna le diteseletso le tse di tshwanetseng tsa dirwa ke marekisetso a bojalwa. Bara kana tsotlhe tse ke ntseng ke dinangkolla tse e leng gore di rekisa bojalwa e tshwanetse gore e beile 500 meters away from the main road. Gore tsela e tshwana le e yana bara e tshwanetse gore e beile tshimo tse 5 tse di thomagane tse di 100 meters yana 500 meters away diekere tse 5 ne ke batla go rang diekere tse 5 kgakala le tsela kana le sekolo kana le kereke. Mme re itemogela jalo gore molao o e rile before o no siame hela e le gore o kgona gore o ka ba dio tse ke ntseng ke bua ka tsone tse kana madirelo a ke ntseng ke bua ka one go le go jaanong ha ba setse ba bua ba re ba renewa o changeile. Go supa fa molao o wa thekiso ya bojalwa wa mamatshelo a morafi bangwe banni ba rola matshwenyego a bone. Ga ke itse gore dibara tse di mo tselentse tse di gaufi le dikereke le dikolo ka di sale di beilwe gone go ndi ya go tweng ka gore di gaufi le tsela mme dimithara tse di buang di dinyenyane go atumela tsela dimithara tse di buang di dinyenyane di ra di dintona eng bogolo le sa gane le mo dinakong segolo bogolo jang re lebile gore ha motho a tsere madi ko bankeng a ba ga bara e go te huduga ho o ka re ga go a siama. Mo dikganyeng tse dingwe mo kgotleng setšhaba se tshwentswe ke thoromo e diragalang mo toropong ya bone. Re itemogela modumo o sa tlwaelesegang wa gore hela ha o ntse o robetse ko lapeng o thulathulana le bana le gore o ka re bomo e thuntse malapeng mme modumo o utlwala ka ga mmaeneng go lebega e le gore go na le dingwe tse di wang ko mmaeneng ke ne ke re so se tona e re ntswa se tona o maleba mme Molaokakanyetso o wa thekiso ya bojalwa o lebeletse isago ya itsholelo ya mogama wa thekiso ya bojalwa le gone go nna le tshireletso le botsogo jo bo nametsang jwa setšhaba. Mamosisiska BTV News Selephikwe. Mo maitongong go aga setšhaba e nang le kitso mo palamente wa kgaolo ya Ramotswa Lefoko Moagi o golagane le dikereke tsa kgaolo ka maikelo a go thusa go aga maitsholo a batho. Re file motupi ka pego. Fa etetse kereke ya BOSUPA Gospel Bosheng tona moagi o kopile baeteledipele ba kereke go nna le motlhala mo go thusang go aga maitsholo a barana ga mmogo le go bainola mo mekgweng e sa siamang e re ka lorelo jwa le sa le metsi tona moagi o nankotsa botlhokwa jwa go aga maitsholo a ngwana sa le monnye gore a tsepame mo kgolong ya gagwe. O tshwanetse gore go nne le sengwe se se go gwetlang gore o kgone gore o bete botshelo ba gago and ra bolelelwa le Bibele ya bua gore go ife modimo ke tshimologo ya botlhale ka jalo nka rotloetsa banana botlhe ka bontsi hela gore le ga ona le tseo di dirang mme itse mo pelong ya gago gore modimo ke ene gore neelang dio tse tsotlhe tsena. Moeteledipele wa kereke ya BOSUPA Gospel Dr. Monty Tau o buile fa ba itlamile e le kereke go tswelela ba ikgolaganya le puso ga mmogo le makalana a mangwe ka go farologana go leka go lwantsha dikgwetlho tse batho ba kopanang natso. We had a conference today. Botswana is so much blessed because when I saw
their vision and mission to depopulate hell and populate heaven, and one of the core values being that they have a burning desire to save the lost soul for Christ. Re ka dira go le gontsi re le mapolotiki re le ba dikereke re le eng go leka gore dikgwetlho tse di kana-kana mo botshelong mo lefatsheng re di fokotse ka go rotloeletsa bana gore bana ba bona setšhaba kana sebaka sa gore ba ikopanye le modimo wa bone. Godimo ga mo tona o supile fa lephata la gagwe le ikalela go dirisanya le dikereke fa go tla mo go tseng ditshwetso ka tse di amang botsogo jwa batho. Re file Motube, BOSONG Television, Gaborone. Morago ga go sekaseka dikgwetlho tsa dikgwebo tse di simololang lephata la madi le tsile ka mananeo a tla itebaganyang le go emanokeng dikgwebo tseo e le tsela ya go fedisa go phutlhama ga tsone mothusa-tona kwa lephateng la papadi le madirelo mme Beauty Manake o senotse se fa a itetse madirelo mangwe mo kgaolong ya Sepedu a lebanweng ke dikgwetlho di tshwana le tlhoko la madi le meamuso ka go farologana. Mamusi se se ka ba tswelela. Re jaaka mananeo a tlhamilweng ke Sepedu a na ikaeletse go fokoletsa bagwebi mo kgaolong e manokonoko a madi le dikgwetlho dingwe. Bontsi jwa madirelo a sentse a retelelwa ke go tsamaisa dikgwebo tsa one. Madirelo a hareherwe ke letlhoko la mebaraka, madi a go tsamaisa dikgwebo sentle mo go tsenyeng dipoelo mme go lebega dikgwetlho tse di phirimisa ditoro tsa beng ba dikgwebo. If you are to get it right, firstly, focus on the raw materials. If you focus on the raw material, a consignment to I need 40 feet. When I project initially, I'm saying this 40 feet should give me almost 3 million pula. And if I'm to push volumes and close the 3 million pula within a year, then I'm able. But if you cut it down to a 20 feet, which will give me 1.5 million, by the time you start production, you're already working on a negative. The incentives that Sepedu has now, some of them they could be switched. For instance, electricity, maximum demand. You are paying, whether you are producing or not, you are paying 14,000. But if we incentivize and say, as a promoter, you take care of 50% of the bill, as the government will subsidize to encourage the spirit of manufacturing, because we are not a manufacturing nation. Re kopa jalo makalana ga goromente gore ba reke mo Sepedu mme go lebega kganyete e santse sa letse ko morago kana e sa wele sente hence jaanong ne re tshwanna ke gore nne ha batse re le maphata under trade gore kana rona interest ya rona ke trade facilitation re ira yang a ke re ko finance re ba kope gore gongwe di ITT yaanong ga di ne specific ka dilwana tse ileng gore ga di iri hela mo Phikwe di rua mo Botswana re ka tsaya dikgang di tshwana le tsa bo di exercise book bana gompieno ga bana di exercise book relating the exercise book di teng go di manufacture yang teng. Mo maitekong a go thusa dikgwebo tse di simololang go tshwanetse ga dirwa melao e lebaneng le diemo tse ba kopanang natso tsatsi le letsatsi. Mme mo kgweding kana mo ngwageng yo hitileng mme Masarame o kile a re bitsa re le makalana a harologaneng kana di ministry tse di harologaneng tse ileng gore di dila ka tsa kgwebo e le rona ba entrepreneurship le bone ko le ba bangwe ya le gore kana kuta tsatsi le letsatsi le bone ba bo NTB go tisida ga yana madi kana people are under financed. Under financing e tswa ha kae e bile re solve jang ke dio dingwe tse ileng gore ba finance le mme Masarame ba di lebile gore ba di baakanya yang ke sone se ke reng you should keep your ears glued to the budget speech because ke gona ha re tisang change yaanong di change tse o buang ka tsone gore ga re ke ra thola re nnetse go uta matshwenyego re baakanya yang go a kope go leka go rotloetsa dikgwebo tsa lefatshe leno puso jaaka ile yone e re le maikarabelo a go thusa dikgwebo ka madi e rotloetsa madirelo go lebelela thata mo mohameng wa go itirela dithoto ka go farologana ka se ka hokotsa letlhoko la didirisiwa tse di maleba go ntsha dilwana tse di feletseng mme ga go disa itsholelo ya lefatshe. Mamusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Tsa go dia latela khante jana motho etso nako ya boroba bobedi a re go tshabeka.
ke go leboga re tshibothetso le potla le ja pudi mo dikologa o ja khomo ya pholo a re disa le morago ka tsa metshameko ke dingwe masha khomo metsone tsa re setlhopha sa police 11 se fentse sa masita ka dino tse tharo go di le pedi mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier wa beke ya lesome le boraro o ne motshamekelwa go le baleng la Dinaledi Football Academy ko odi a rutwe kagiso ka molele kwa ka pirotota. Dithopa ka bobedi di simotse motshameko ka lebelo le go godingwana di bosa dithaselo phala e sana go lela fela bana ba mapodisi ba bona dino tse pedi mo tsenyantha e le 20 o arabile sekwai a bula dintho karolo ya ntha e tsamaile metso e le supa ya re fela metso e le 10 morago ga mo sekwai a ipoeletsa ano sa bobedi morago ga phoso ka moswara dino ba masita wa ka Victor James ya re bana ba otse ba santse ba kantse fa ba tshotse tola motshameko Eric Chizake a busa e le ngwa go morago mo motsong 23 metsotso fela morago ga Chizake o bakeng ra mothwa a bonela majathagano ya bobedi fela moswara diphala a supa fa ba tantabetse seo se itsa motshameko kone go ikhutsa police e tletse pele ka ditse pedi go ile nngwe mo karolong ya bobedi masita wa ka batho ba tsholetse lebelo la motshameko ba tsenyela morago la police 11 mo kgatelelo metso ya ntha fela bana ba mapodisi ba seka ba letetse go bantsha maikeelong a bone jaaka bona sa nna ya boraro ka Thabiso Boti go tswa mo kgweleng e tshamekiwang e sekhuto ka Thabo o bonetse karolo ya bobedi tsamaile metso e le 10 mme ya re mo metsong ya moswara diphala captain ya majathara o lebogeng Ramotse a bonela bana mo lepolelo ya bobedi fela seo sa bosa sa lekana jaaka police 11 e bona phenyo di tharo tse pedi mme se ile phenya bo rama police ya boraro ya paka eno. Boys played well. It's just that we gave 3 goals away, but besides that we played well. Police gave us a good game, but all in all I think the boys played well. We needed to stick to the way we play. If you see, the way we scored the goals is when we kept the ball. The more we kept the ball, the more chances we created. The only time we couldn't play is when we tried to play the game that police played, where we had to punt the ball forward, and that's not our style of play. So the only time, however, we lost the game is when we started playing like police. The more we played the game, we look like a team that will score. We knew for Masitauka they are going to start from the back. That's why our first 2 goals. The 2 goals were all break attacks. So Neraba started from the back, then then we won those 2 quick goals. Our first goal was in 6 minutes, then the second one medicinal distance, but the 2 of them, it was a very good break attack in a training. Mo metshamekong e mengwe ya ligi ya Botswana Premier e samikileng ka mathatso Security Systems e fentse 11 Angels ka nno e le ngwe go lefela fa Morupule Wanderers le yone fentse Swa Flamingos ka nno go lefela. Niko United Township Rollers di samikile maleka a lefela stopper kwa Sediba Phikwe fa go jwaneng ba siriletse ba ligi Joining Galaxy ba notile VTM ka nno e le ngwe go lefela kwa Francistown le gone Traffic e notile Matebele ka nno go lephoro ka Giso mmolele kwa PTV Sport Matebele. Ntse ile tsa Botswana Premier League mo tsatsing la TP Orapa United le Holy Ghost di tshameki di kgagong dintlha morago ga go tshameka maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa Botswana Premier League o ne o tshamekela kwa lebale le golo la setšhaba. League ya Botswana Premier e sale e ile boikhutsong gola me ga retela go simolola ka nako tateng ya dikgang tse dintseng di aparetse ofisi eo a rutwe segola mebaeng. Motshameko o simotse o le kwa tlase bobedi jo ba sa dira maiteko a go tshikinya letoa go hitha di a go ikhutsa ka maleka le hela sethopha ya re hela morago ga nako ya go ikhutsa banna ba rapa ba leka go tshikinya letoa hela seo sa retela jaaka le morago la holi banyana la thiba ka tsothe go thibela dithaselo tsa the ostriches. Motshameko a tswela hela jalo ga seke go nna le sethopa sepe se se tshikinya letoa go hitha motshameko wela bobedi jo bo huparetse le hela sethopa. First and foremost, I would like to thank God for the result. It was not easy, when you are coming from 2 weeks break. It is a challenge, okay? You lose form, you can pick up form. But we thank the boys for the effort that they have put in. We could have buried the game in the first 20-30 minutes. Even themselves, Orapa, they had a good game. They gave us a good run, second half. That could have wrapped it up.
maybe last 10 minutes. I would like to start by thanking the boys, the technical team, and everyone who is behind the Orapa United. Look, we came here looking for the 3 points, but tough luck. Things didn't go the way we wanted. And when you look at it, there's something which we learned from this game, which is the weather conditions. It was very hot, and it's one thing that we need to go home and climatize, especially during because our games are at 4. We need to go and start climatizing, because if you look at our game, we played a game of 2 halves. First half we were not playing, and we gave these guys a lot of possession. We lose possession, but second half, because of the weather now, it was cool. We came back a better team, kept the ball, we rolled it. We could have scored maybe three goals, and it's one area where we also picked that we need to go and work a lot in front of the box, work on the composure, work on the mo motshamekong o mongwe go tshamekilwe entse e le maabane Gaborone United e hentse BDF 11 ka nno go lehela kwa Lobatse Sports Complex. Segolame baeng BTV Sport Gaborone. Ion Harmas ke ne mopagami wa dikuta yo ga isitseng ngwaga mo lethakoreng la off-road mo go borre fa Jennifer Malobo a gapile totla eo mo lethakoreng e la bomme seo se senotswe kwa moletlong wa ka bodietsele tsa lekgotla la Botswana Motorsport mo Gaborone a rutwe le diapoloko ka dintlha. Johan Haramsen o tlhopilwe jaaka mopagami yo ga isitseng wa ngwaga morago go kopanya dintlha di le 125 go tswa mo dikgaisanong tse 5 tse neng a phadisana mo go tsone mo ngwageng o fetileng. Maemo a bobedi a gapilwe ke Tabona Tafam. I'm pretty proud of myself. I did work hard this year. It was quite a challenging year for me. I had a crash in the beginning of the year and broke my collarbone, and I had some mechanical issues, but because of my consistency, I managed to stay on the top. Mo letlhakong la bomme gone tsa diwa Tafa o dile ka tse ditsididi a sena go kwanya dintlha di le 116 a sala morago ke Elanchibana mo go a bobedi. I'm really proud of myself. I did participate in the toughest races, which is desert race. I can say that I did good. I got the awards that I worked hard for, and I'm looking to do better this year. Mo madio a mangwe entse e le mo letlhakong la off-road e ne ile letsatsi le le monate jaaka banna ba ko Orapa Kgositsoga le Tinae Manyothwane ba gapa maemo a ntlha la bobedi ka tatelano eo mo letlhakong la borre ba bagolwane la Masters. Mo letlhakong la MX1 Cosmos Mamalucos ke ne mofenyi a lengwa serutwa ke Henry Krugam. Mamalucos sona tswelela a gapa maemo a bobedi mo off-road ya bagolwane e yone e gapilweng ke John Kelly. MX ya bomme e gapilwe ke Jennifer Maloba fa Tadiwa Mafa a dule mo go a bobedi. Well, from my side, it was a very up and down year. I had a lot of bad luck in terms of my bike, which obviously affected my point standings, which inevitably affected my overall standings for the season. I don't take it as bad luck or anything. It's just it's part of the game. You know, you can't be smooth all the time, all the way. So yeah, it's part of the challenges of the sport, and it's definitely things we've ironed out. And for this year, we're coming in full force, and we've corrected all the mistakes, and we're gunning for it again. I feel very happy. I wish all the best for those who support me. Even those who don't support me is still fine. I'm very proud of Mamsi and Alang. They really did their best, and so did I. That's why I don't think there should be one singular winner, but we should all be winners. Liam Pretorius le no dile ka tsididi jaaka na gapa ditlotla tse pedi mo MX 65cc ya babatona le mo Gina 65cc a sala morago ke Adrian Weber. 2023 championship was very nice. I enjoyed it. I pushed. I had a lot of fun, and I'm looking forward to having the same this year. Dakar for sure. I'm very proud of him. I want to do the same. I want to follow in his footsteps. Mo madio a mangwe entse ela MX Jaden Maloba o gapile MX 85cc ya borre fa Kyle Pretorius le Andile Mogorosi ba gapile a bobedi la boraro ka tatelano eo. Le diapoloko BTV Sport Gaborone. Noele esi ya gasaratisima di enetse jonenga Young Stars dintlha tse tharo le phenyo ya ntlha ya 2024 kgatano le Presence 11 mo motshamekong wa league ya First Division ya Borwa o ne motshamekelwa kwa mabaleng a SSG Mabane. Stars ba ntse ba kwa setrend sa loko eo ka dintlha di le 25 fa tatlhegelo e tlogela Presence ba ntse ba le mo maemong a lesome Khomotso Sefako o na le ko
Young Stars ba tsene mo motshamekong o ba ntse ba le go sethweng sa loko ba simolotse motshameko fela ka lobelo le kwa godimo ba bolotsa dithaselo tse di masheta fela ga pala go sekinya letloa. Prisons le bone ba dira bona maiteko fela ga nna ga pala go tswa maduo jaaka motshameko ya kwana go ya go ikhutsa ka lefela sethopa. Karolo ya bobedi Dabaras ya nna bone ba ba kubugelang Stars ka dithaselo fela ga le bega fa malatsi a boitapoloso a tsere go le go ntse mo batshameking jaaka maiteko a bone a itase folletse. Dinaletsana le bone ba seka ba nna fela bolotsa bone dithaselo ya re bontsi bo solofetse fa motshameko o ta fela ka lefela sethopa. Monusi o eteletseng pele banusi ba dino Sarati Semadi a nosa ya go ya bofera bobedi go ka neela dinaletsana phenyo ya bona bofera bobedi ya paka ebile e ba fa ntha tse tharo go ka dira tse 25. In the first game of the season, I mean, we went on a break and then we came back. This is our first game from the break. It was always going to be a very difficult game because we have not played any competitive game, because friendly games and competitive games are two different things. So we've been playing friendly games, yes, but we did not play any competitive game. But it was always going to be difficult, like you saw it. It was difficult, it was end-to-end stuff. Prisons were fighting as well, but I believe we were much better in terms of performance. My boys were a bit higher than them. It's only that we did not convert our opportunities that we had in the game. It was a 50-50 game, except that our mistakes were up front there. Up front there, we were not very effective today. But I think defensively we did well until the dying minutes of the game. Maybe because of concentration or whatever. But sometimes we never know what affects the players to make such mistakes at such a bad time. Mo maduong a mangwe a leki eo Sedipola e tshamekile malekano sethopa le mo go Ditshane Fighters fa UB Hawks le Tlokwe United le tsone di tshamekile malekano sethopa. Kwa Lobatse Extension Gunners le Desert Ngau di ngangane ka no sethopa fa motshameko magareng ga Motšhudi Sun Chiefs le Union Flamingo Santos o sa kgona go tshamekiwa ka lebala le ne le tetse metsi. Khomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mothetso go bofa ga se go aletsa a tsana kwa bosupa re di be khotlo gone fa re bo gape ka tsana ko ya boroba bobedi iletsa sekgowa. Gore be go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tsa gantsi kgalagadi le borwa fo mafelong a mangwe gona se gore be go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo mo maphakeleng gona se gore go le bothito go kgaolong ya bokone botlhaba ka lesome le bofera bedi go Francistown fo mafelong a mangwe ka bontsi gone se gore be go le mogote ka 20 go ya go 22. Fa re lebella mo tshokolong gona se gore go le bothito go kgaolong ya gantsi ka 20 le bofera bedi go ya go 31 fo mafelong a mangwe ka bontsi gona se gore be go le mogote ka 33 go ya go 35. Fa re lebella ditoropoding mo borwa ba Afrika gana se gore be go thibile ka bontlhabong go Port Elizabeth ga mmogo le Manzini ka 20 le bofera bong go Manzini 33 go Port Elizabeth fa go Maseru gana se gore be go apogile ka 27. Antanarife gona se se pula di phefo di kgadima ka 25 fa go Beira gona se se pula ka 31. Lusaka le Harare se gore be go thibile ka bontlhabong ka 20 le bofera bong go Lusaka 26 go Harare. Dar es Salaam re se pula ka 31 fa go Blantyre gona se gore be go apogile ka 26. Kana Botswana le Zambia ke baagisani ba re kopanetse mollwane o go tlola mburu go teng bua ka Zungula go le setsikile la bobona
jaanong